Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, ljubiteljice, ljubitelji, odvisnice in odvisniki dizajna, pozdravljam vas na 7. Brumenu Bienalu vidnih sporočil Slovenije. Zahvaljujem se Narodni galeriji, ki nas že 14 let ljubeznivo gosti. Hvala. V bistvu pravi, da dizajn je zelo enostaven, mogoče prav zaradi tega je tako kompliciran. Vsem želim prijetno druženje ob kozarcu dobrega vina, hiše Kogl, ko bo čas za to. Prve Brumenove nagrade so bile podeljene pred 12 leti. In od takrat namen Bienala še vedno ostaja isti in še zmeraj aktualen. Vzpostaviti kriterije odličnosti na področju oblikovanja vidnih sporočil, spodbujati in le-to promovirati tako gospodarstvo kot splošni javnosti. Upam, da nam uspeva. Nekaj številk za začetek. Letos je bilo 376 prijavljenih del, od katerih je bilo strani mednarodne žirije zbranih 210, ki so predstavljeni na razstavi in v katalogu. Letos je bilo več oblikovalskih projektov usmerjenih na globalni trg svetovni javnosti, kar je opazila tudi žirija. Pojavljajo se nova imena skupine, kar nas zelo veseli. Narašča tudi trend projektov, kjer oblikovanje v sami ideji predstavlja ključni in nepogrešljivi del projektov. Tudi tokrat je finaliste izbirala in izbrala, nagradila petčlanska mednarodna žirija svetovno priznanih in odličnih oblikovalcev in ki jih je že prej naštel. Naši gostje potrjujejo odprtost in dovzetnost oblikovalske stroke, hkrati pa tudi umeščenost slovenskega oblikovanja in hkrati priznavajo sodobnost in inovativnost v svetovnem merilu, še posebej na področju digitalnih aplikacij in infografike. Preden se zares podamo k glavnemu delu tega večera, torej k podeljevanju nagrad, naj si vseeno privoščimo še droben citat. Preprostost ni cilj, je pa stranski produkt dobre ideje in zmernih pričakovanj. In pa oblikovanje je preprosto, prav zato pa je tudi tako zapleteno in kompleksno. In zdaj prosim predsednika žirije, Maxa Gernija, da pove kratek komentar oziroma svojo oceno tega dogodka. Thank you for having us all on behalf of the jury. So, 3 main comments before we go into each prize. It was good to see that there wasn't too much trend following, not too much fashion following in the work. This was a very good thing. But I think we would like to see in Slovenian design a movement to be part of the wider world too. Not by copying it, not by copying everything out there. We'd like to see signs of more of a connection between West and East and the whole world of design. We can't ignore, none of us can ignore the need to be part of the world, but then we need to also have our independence. It's that significance and connection dilemma that we all face in everything. So that's the first point. The second point is, I think we see the beginnings of this, but we want to see there can be a Slovenian voice emerge, we think. Again, part of this wider world, but independently minded. And thirdly, one comment we made was we felt the quality for a country this size of the work in news and editorial was excellent. Very high relative to the size of the amount of publications in this country. So those are our 3 overall comments from the jury. Thank you very much.